u subotu i nedelju. Okupilo se na samoj trci negde oko 15.000 gledalaca. Inače, staza Peranovac, duga 5.253 metra. Za sve klase je važno isto pravilo, vozi se 10 krugova u trci. Ovo su detalji sa zvaničnog treninga, nacionalna klasa gde se očekivalo najviše vatre. Prijavilo se ukupno 34 takmičara. Treba reći da je propusna moć ove staze 35 vozila, tako da niko nije morao da strahuje da se neće kvalifikovati za nedeljnu trku ukoliko samo izveze bolje vreme od 110, takozvanih 110%. Zaista na treningu je vođenja strašna borba za pol poziciju, bilo je tu mnogo konkurenata, a na ovoj trci se pojavio i jedan Novajlija, uslovno rečeno Novajlija, naime Dragan Milić, sada već šampion na brdskim trkama, član Lovćina osiguranja, pojavio se na kružnim stazama i već na prvom treningu postavio najbolje vreme. Za pol poziciju takođe je i tekako ozbiljno konkurisao Aleksandar Tošić, Švepsio tim Beograd, koji ima i najviše šansi za osvajanje šampionske titule, pa na drugom treningu ipak Tošić pravi najbolje vreme, 2.22.861, tako da je Aleksandar Tošić zauzeo pol poziciju. Na drugom mestu našao se Dragoslav Milić, ne Lovćino osiguranje, Podgorička mladost je u pitanju, a na trećem mestu Zvezdan Jovanović, prvi od trojice vozača Fiat Vesić iz Obrenovca. Na četvrtom mestu našao se Branko Zirojević, ista ekipa, dok je peti Mirko Simović, Ušće Beograd. Šestu poziciju zauzima Petar Lučić, Fiat Vesić, sedmi je Dejan Ilić, osmi Branko Ćopić, koji je trenutno drugoklasiran u šampionatu, deveti Saša Petronijević, deseti Miodrag Micić, 11. Slađan Milošević, 12. Predrag Došen, 13. Zoran Miletić, 14. Ivan Kovačević, 15. Mile Cvjetičanin, 16. Nenad Arsenijević, 17. Saša Toroman, 18. Goran Čolić, 19. mesto za Zorana Prkljača, 20. je bio Milan Todorović, to je vreme sa prvog treninga, naime na drugom treningu Milan Todorović je imao izletenju u prvoj levoj krivini, tako da je auto bio potpuno uništen i nije bilo govora o nastupu na samoj nedeljnoj trci. 21. mesto Radivoj Orbović, 22. Živan Savković, 23. Nenad Vasiljević, 24. Mitar Raonić, 25. Tomislav Lavonjić, 26. Nenad Jovanović, 27. Časnik Tošić, 28. Vladimir Panić i 29. Vladan Mašanović. To su vozači koji su uspeli da se kvalifikuju za trku, dok su lošije na klasa 1 na prvoj startnoj poziciji Aleksandar Tošić, do njega Dragan Milić. Treba reći da je Aleksandar Tošić na subotnjem drugom treningu postavio i novi rekord staze, bar što se tiče klase 1150 kubnih centimetara nacionalno. Evo i trenutka starta, uglavnom svi takmičari zadržavaju svoje startne pozicije od subote. Uz to nema i nikakvih problema. Naravno, staza u Kraljevu ima dugačak pravac. Već smo sada u dugoj desnoj krivini. Odvojili su se Tošić i Milić. Milić koji je napao Tošića, a za njima idu Zvezdan Jovanović i Mirko Simović. Evo već i prvog odustajanja, vozač iz pozadine, a sve ovo, ovaj deo staze vidjet ćete iz automobila Aleksandra Tošića, kojeg upravo obilazi Dragan Milić, kao što rekao smo, šampion na brdu ove godine. Dakle, Dragan Milić preuzima vođstvo, iza njega Aleksandar Tošić i već se tu skupila velika grupa od otprilike 10-ak vozača, svi konkurenti za prvu poziciju. Dugački pravac, takozvani gornji pravac, Tošić u firungu Miliću i na ovom dugom pravcu Tošić uspeva da povrati prvu poziciju. Sve se ovo dešava u prvom krugu. Uz to Dragan Milić prepušta i drugu poziciju Zvezdanu Jovanoviću, pada na poziciju broj 3, a iza njih Mirko Simović, pa zatim Branko Zirojević, Saša Petronijević,
Pero Lučić i tako dalje. Zaista velika gužva na stazi, mnogo takmičara, jedina staza koja može da primi više od 25 takmičara, Autodrom Beranovac. Nakon startno ciljnog pravca, ulazak u drugi krug i Zvezdan Jovanović se približava Aleksandru Tošiću. Međutim, upravo u ovim trenucima ne vidite od publike, menjač na automobilu Zvezdana Jovanovića zakazuje i on polako posustaje, tako da su propale šanse za dobar plasman. Evo nas opet, vozimo se sa Tošićem, krivina kod tornja, Tošić prvi, Milić drugi, Simović treći, na četvrtoj poziciji sada Petar Lučić, peti Branko Ćopić, a odmah iza njega Branko Zirojević, i to je otprilike ta grupa koja je istekla kandidaturu za prvu poziciju. Naravno, ni preostali takmičari nisu bili bez ikakvih šansi. Dakle, drugi krug, gornji pravac, dolazak na kočenje i Dragan Milić ulazi sa unutrašnje strane, probije se ponovo na prvu poziciju. Aleksandar Tošić, kako nam je kasnije rekao, u tim trenucima ima veliki problem sa leženjem automobila u desnim krivinama, što će se kasnije, pa da tako kažem, potvrditi, ne kasnije koliko već sad na kraju drugog kruga u najpoznatijoj i najpopularnijoj krivini na ovoj stazi, takozvanoj krivini kod boksa. Vidjet ćete taj detalj iz automobila. Dakle, desna krivina, priprema za levu, auto se žargonski rečeno otkačio, tako da je Tošić na kratko izleteo sa staze. To na kratko ga je dosta skupo koštalo, pao je tek na 10. poziciju. Skoro svi iz te prve grupe su ga prošli. Ispred Navi automobil Predrag Došen, a ispred njega je Miodrag Mićić iz Novog Sada. Za to vreme konflikte, uslovno rečeno konflikte, odnosno okršaje za što bolju poziciju konkurenata kao i dobro vozačko mesto će koristi Dragan Milić, koji polako počinje da se odvaja. Ovo je druga grupa, dva automobila ekipe Fiat Vesić. Tu se nalazi i Dejan Ilić, baš kao i Branko Ćopić. Odmah za njima i Mirko Simović i evo jednog incidenta, Saša Toroman, startni broj 19, otišao je suviše na stranu, tako da ga je krivina povukla i tu je bio kraj za Toromana. Opet spust kod boksa, podsjećamo negde treći krug je u pitanju. Aleksandar Tošić je već uspeo da obiđe Miodraga Mićića i Predraga Došena i sada se daje u poteru za Slađanom Miloševićem, koji je bio prilično tvrd orah za Tošića. Dakle, u vojstvu Milić, na drugom mjestu se probio Zirojević ispred Pera Lučića. Tošić uporno pokušava da uhvati priključak. Podsjećamo, ovo je trka koja je mogla da odluči o šampionskoj tituli. U pozadini primećujete koškanje između Dejana Ilića Jenningsa i Mirka Simovića, koji je pokušao sa spoljne strane da pređe Ilića. Međutim, došlo je do malog urkanja, suviše tesno u takvim trenucima za vozače. Evo i napad Petra Lučića na klupskog kolegu Branka Zirojevića. Zaista u tim trenucima adrenalin na maksimalnom nivou. I sada ponovo prelazimo u automobil Aleksandra Tošića. Ispred njega Mirko Simović, a sa desne strane nalazi se Saša Petronijević. Obojica ga pretiču na tom gornjem pravcu. Opet dolazak na kočenje. Prvi Milić, Zirojević i Petar Lučić se smenjuju u vojstvu, prati ih Branko Ćopić, a zatim ide malo dalje 10 metara grupa Ilić, Simović, Tošić, Petronijević, Milošević i Došen. Startno ciljni pravac, Mirko Simović uspeva da pretekne Dejana Ilića. To pokušava i Aleksandar Tošić sa spoljne strane, međutim Dejan Ilić mnogo bolji izlaz iz krivine i pripremom pravca, tako da je Dejan Ilić uspeo da odbrani vodstvo. Primećujete u ovim trenucima zaista veliki razmak u odnosu Milić konkurenti, nekih 50 metara, međutim trka i dalje ne gubi na draži. Opet izlazak na gornji pravac.
I ovog puta Tošić obilazi i Ilića i Mirka Simovića i time se već vraća u ozbiljnu borbu za podijum, to jest za jednu od prve 3 pozicije. Dragan Milić sada već daleko, Petar Lučić, Branko Zirojević, njegov imenjak Ćopić, a zatim na poziciji broj 5 Tošić ispred Simovića, Ilića, Miloševića i Petronijevića. Prva leva posle cilja. Možda se ovdje i najbolje vidi koliko je Dragan Milić napravio razmak. Evo jedne greške Petra Lučića u borbi za drugu poziciju. Naravno, Branko Zirojević, iskusni Zirojević, to koristi tako da uspeva da zadrži drugu poziciju. Krivina nakon mostića. Grešku Petra Lučića koristi i Branko Ćopić koji se smešta na 3. poziciju, dakle između 2 vozača ekipe Fiat Vesić. Ovo je već 5. krug. Napred je Branko Zirojević. Ovo je borba Branko Ćopić i Petar Lučić. Iz pozadine kreće Aleksandar Tošić i upravo vidite trenutak kada Petar Lučić, pa ne možemo reći udara, već zakačenje Branka Zirojevića koji je u tom trenutku bio na kočenju, tako da Zirojević u ne baš maloj brzini izmeće na svu sreću bez ikakvih težih posledica. Odmah dolazi do promena, Dragan Milić u mirnom vojstvu, na drugom mestu Branko Ćopić, pritiska ga Petar Lučić, a iza Aleksandar Tošić. Zaista neverovatno uzbudljiva trka, već smo navikli da u nacionalnoj klasi gledamo ovakve prizore i ovakvu borbu za poziciju, izlazak na startni ciljni pravac i sada iz ove situacije prelazimo u automobil Aleksandra Tošića. Petar Lučić je iza Branka Ćopića, dolazi do guranja, do incidenta, obojica se okreću, prolaze tu nekako Mirko Simović i Dejan Ilić, ali primećujete sa desne strane Slađan Milošević nije uspeo da prođe poprečene automobile, tako da završava na krovu, iza njega kraj trke, baš kao i za Petra Lučića, čiji je automobil bio znatno oštećen. Aleksandar Tošić uspeva da nekako nastavi trku, ali vidjet ćete sada nakon prolaska Dragana Milića, primećujete kako se razredila prva grupa, Branko Ćopić, zatim Mirko Simović, pa iza njega Dejan Ilić na 4. mestu. Tu su i u borbi za poziciju broj 5 Došen i Petronijević. Vidite u pozadini Aleksandar Tošić nakon ovog incidenta sa Petrom Lučićem poremetio je geometriju trapova, pokušao je da krene u borbu za bodove, ne bi li osvojio koji bod, jer podsjećamo glavni konkurent za titulu Branko Ćopić se trenutno nalazi na poziciji broj 2, tako da Tošiću sigurno u tim trenucima nije bilo svejedno. Međutim, ovo je bio definitivni dokaz, ovaj udarac u pankinu, da se dalje ne može, pa je Tošić odustao. U pitanju je dakle 7. krug. I dalje odnos snaga isti, na prvom mestu Dragan Milić, iza Branko Ćopić i Mirko Simović na 3. poziciji koji je ekspresno počeo da se približava. Lep uspeh za startni broj 33 Mile Cvetičanin na poziciji broj 6, možda čak i u situaciji da se domogne nekog višeg mesta. I vidjeli ste, Mirko Simović je bio u takozvanom firungu Branku Ćopiću. Naša kamera nije to uspela da zabeleži, došlo je do incidenta, ne možemo reći šta i kako. Uglavnom, Branko Ćopić se našao na krovu, tako da je to bio kraj trke za njega. Sada poredak, Dragan Milić ubedljivo prvi, na poziciji broj 2 Mirko Simović, treći je Dejan Ilić Jennings, ali ne zadugo. U posljednjem krugu Mirko Simović polako posustaje sa motorom, to koristi Dejan Ilić, koji na kraju trke zauzima drugu poziciju iza Dragana Milića. Na 3. mestu Mirko Simović, 4. poziciju zadržava
startni broj 25 Predrag Došen, a iza njega Saša Petronijević. Mile Cvjetičanin ostaje bez motora u posljednjem krugu, tako da na 6. poziciju dolazi Nenad Arsenijević, Švepsio tim Beograd, evo i samog cilja. Međutim, ovo su nezvanični rezultati, naime došlo je do laganja protesta ekipe Fiat Vesić na nesportsku vožnju Aleksandra Tošića. Tošić je najavio žalbu. Jugo 55 do 1150 kubnih santimetra. Ovo je najbrojnija i najatraktivnija klasa i ovog puta na autodromu Belanac u Kraljevu. Puno obrta, puno promenljivosti kada je u pitanju vožstvo, a bilo je i dosta udesa i incidenata. Za razliku od nekih naših kolega, pustit ćemo vas da uživate u zvucima trkačkih automobila Jugo 55.
Evo i konačnih rezultata. Ubedljivo vodstvo Dragoslava Milića koja je vozio za Mladost iz Podgorice. Na drugom mjestu plasirao se Dejan Ilić, Autocentar Kragujevac. Treća pozicija za Mirko Simovića, Ušće, Beograd. Četvrti je Predrag Došen. On je vozio za MV iz Vršca. Saša Petronijević, Renata Bela je peti. I šesta pozicija za Nenada Arsenijevića, Švorc tim Beograd. U ovoj klasi još nemamo šampiona Jugoslavije. Titula će se osvojiti na autodromu. I naravno na kraju šlag na tortu. Trka